Mutongo wa kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalo yasekana uyumbanite kukitia tikiti wa chama cha Wiper kwite kipela cha ungavana kaunti ya Kitui kumana na kila kuweta mutongo wa chama ki Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tawadhanite kana muthongululo wa tikiti ukethwa we wa uthei na umelu kabindani ku Kasalo ni wakulia memba ma chama ki maikatwa isi ureti wako wa mubai umwe abandu bake kunenga mwanya masinda no mena wiananu nikenda kuni makula masaku ulame kwenda matongo ese Onesmus ndongo ya kaba kaunti ya Kitui mwandu Dr. Irene Kasalo nwelesikana no yombanite ndeni wa masemba makomanda tikiti wa chama cha Wiper kwa kila kivendela cha chama kyo masemba na makibela cho governor wa kaunti ya Kitui nyumbani munene ula ukite nomination ni ready nomination and Roma kan nominate Hello mwanza nomination mukangu ni akuna katika nomination ya Wiper candidate wa governor wa Kitui County. Mwanzo ndike research na kwa nina PhD hesabu ngeza mumbelelete. Hello. Mwanzo ndike research na PhD hesabu ngeza nimelelete katika research tumike na kazangua na bakelo atongoji. Kaselo ane na kiwodi ni ya mumoni le mwingia yuluka pindani kala wambesi ndambuka yake asabale wakeli wa kaunti ya Kitui ndeni wa ward kibathukanyo bala wetekana no yombanite kulika masembani as na kwasa tikiti wa chama cha Wiper kwesela muchujo. Kwa hivyo mkisema ni hapa ground wa mama wako ground. Mkisema kwa mahesabu akili connect wakahesabu. Kwa hivyo kila mahali mimi Kasalo tiki governor wa Kitui County. Akinukila kinene ngainua wetikitasia mauta au tongwe. Kasalo wetekana thukumi wake nwa kamunengo kumba wa kwasa tikiti wa chama cha Wiper ayendala mavuthisi otongo wa mundu mukamaikane na nzeke isu na kukomania 11 wetekana ena mwekio ene ma kaunti ya Kitui wamena osonge wa kwilela tikiti osuma wakone make ila mana sisi mana eve Kasalo kaondo ko tuba kani ko tuka gavana wa Kitui County mana abanga to aje Kasalo mundu mukana bai mundu mukana ni wemwe na hiyo mwa kana bai mundu mukana nda ko maneza ono ne tuonete ona ndongo cia aume ilukumete naye sijui kweli ne tuonete ndongo cia aume zikitata kandiye wa makwanza ndo ome mathukumie naye akamekiwe kaba na alame mbichi wa ma aume ni momenge mbe wa maka ni ukweli si ukweli mundu mwani we ewa we no mwene we lakini tukakora ni sina mundungi ona mundu mukamwaitwa mwana twa mwetu wake ne nono twa Kasalo akomana enendisio ni kibuthukanyo cia ward isu balo komana moko isio ni cia nguku mokonga kalatine ula wetekana isio imwe cia kaunti ni chitwe tina muno ke maendeleo na nesele kuyana neswa iwetekana kiki komana no tongo kwelo mathina makela kisio wala wakuli enende mayomba nisio nyumbani munene ola ukete kila kitu kipie mutateze kane kuza kuilia muza kuandu mutamezi mwatela mumone binda siasa na bonono mama nenge binda siasa mwezi makajo boy bindenge ya chao nemo kwitikela no mama konga nemo kwitikela kukengwa nenda kuyandwa tusinda mona mukivila kana ninaomba nize kwa takanzi yasiombe Kasalo va muthinyandwa one akethana ndambuka Kitui cha ithio lo kwendana kunengane checks kwikundisia amwaito tens na ivela dilivote ablingwa muvo mutongo TV ni Onesmus Chalo.